Karbi khai tirim kang dukamai pen birta amai kepha. Wolo ke terjia phan rong hang rong bong pen pin po maratum kiling along ri nang kisun. Silong rong supia long lo charli boma thari asami atum kaningri. Kardom neli Karbi prime time abirta than bang sami junaliti mungpi non birta ang ton pen arjik tha. Karbi khai tirim kang dugamai pen praying korai sia ni difula met ame hemalong birta amai phasi phai kuni krep lila pen krep ho ani difujoy sing tole auditorium holalong longri longpat aparman apran kachipi bang pubang phia tumaphan kachikimo paduji pusi phirangke hamphang phan than bachini khai longri longpat aphan apranamui kachipi anok bemar aphan phai kuni krep lila pen krep ho ani difujoy sing tole auditorium holalong kachikimo paduji Karbi khai tirim kang duk amai pensi kalitang anong pe marapan ingduk ponji Karbi Anglong Autonomous Council CM tuliram ronghang alam chakateng charchim pisek ahunia long apran amui kedam ahem asang ho tumaphanta lak phopho tangka laso anisi ronji puta birta amaya long pidili pechata শহীদ হোৱা সেই সকল আত্ম আমি তাতে শান্ত আৰু সেই শান্তি মনেৰে যিটো আত্মাবিলাক শান্ত হৈ যে কাম কৰি থকা সকলৰ কাম সংগঠন যিকিটা আছে সেই সকলক যাতে আশীৰ্বাদ দিয়ে সেই কামৰ অৰ্থে সেই কাৰণে সেই আয়োজনত আমি আহিছিলোঁ সেই আয়োজনটো অহা 14 আৰু 15 নৱেম্বৰত জয়সিং দলৈ মেমৰিয়েলত হ'ব KSA Hamren Head Branch pen praying korai siani Hamren rong supia dung phung apam LP school along tok langa putha isi chirok tok amai padu pusi Hamren pen nilituma phirang ke katni salong birtanang pale Hamren rong supia dung ke do phung apam LP school aphan chitia chikloma lom ke osumara phan lothan pame me pusi anong junu ke klang Hamren KSA Head Branch pen la soy school along praying korai siani humri damsi toklang awarmona puthak than bang atum pen chingki chithan dam thu phungapam LP school toklang ahin kapamiji polote than bang atum osumara panta lo than ver nangji lapen osumara pia potumta chirap chito du nangji pupu angbong chipare daka bangke rong rat rong susu boy fit setame ladak student namukha bangke asapso jumchet lo labangso gi jumchet alam thai bangla pulo ye ahurisi niritum ladak kiramtang September achiklo nifai trokari nang humri lo lasob nang humri re frangke alang litum ladak rong arat pen nilitum phan pachini lo ye laso school nilitum rong school ladak inghap check lapen lasokang hap check along bangke inghap he frang school ni bet kedolong pun aberta long sinitum dak nang humri lo lapen hala sunang ka humri pen pinian bangke la alang litum continue class dolo alang li phan sami choro lo la sikhe bang jilangar ni Karbi Anglong atogano kedoan school stame lothan bang atum lapuson claim kledenang po lapen kodak malang so school kedo haladak arong arat stame ladak ang deng hoy dutti ke bangke ladak amenai rong school bang silo che toinang school somarphan che toinang po hamren bak along kapre kapre ke toidam po bang ta allo ame ke sivero la si ladak arong la ang deng hoy dutti at bang ke litum ladak methang arong school ang si chetoy nang po boundary wall sitame nilitum long lelang lapen labang so school long stame penang am ke student ke doan bang stame nilitum uniform sitame kacetang te lapuson sitame dolang lasi lahoi sitame nang pipon po pusi nilitum tuning rilo lasi nilitum Sitame labang so school sitame methang pen un an ka charge abdun pen pe me pon muchot jia phan ke non nilitum chibor I pon po pusi chu nilitum matha pon lo branch mai phuti muthi rongpi chunbang sona terang lapen arya sangho tumsi toklang ka humria sai pachun pon West Karbi Anglong rong arak rong bong rong hang pen pin po tum kiling along rialong nang sunsi wolo ke terjia phan jiroi nang pale tang no pusi kheroni pen nilituma phirang ke nilituma long berta nang pale
Karbi richu ring bong hom ani pen nang ki claim volo ke tera jutang non malom rong hang rong bong pen pin po tum jiroi nang sun si sar ang thun ajutang ki claim theklong praying kore si ani nok bare along ri long si water ke ter padoji lapen volo ke ter nang kok athe lake ningkan wang phak ningkan wang chor chuklem me chodami botor bokan lapen okpran me punaphan ki claim ver ajutang ateng long ri krehinian volo ke ter pajut ko ka phisi rong hang rong bong along botor kurponji Hidipi mumchom teron arong along Shreemad Bhagavath Katha padusi arnamalam kithan padu pusini litumalong birtanang pale. Bukazun subdivision hidipi along praying koi anipen praying koi rahini anian ikal abhijan sas katha mate Shreemad Bhagavath Katha padusi ikali vidyalaya acharya atum arnamalam kithana jaimek padu arnamalam kithana long bang parohini dokai arat chitong dun. Kopi ma itu ketak bentang lok lahir bang itu tanah cerap nang situ dulu si thang nang payu rumah deh tak masih awam faroda nang tu larong priharat mah deba hilang ansur si kimeji depa prangi upap bentang lok kar tuklem cudam kacaude hin pun masih hai hang pami pu kusi jadi nang tu apa suniri lo Non malom so poraphan birta amungton peksana huge Deepavali Dhamaka offer on electronic appliances. So complete your home with electronic with the best technology. Come and grab with the best offer on LED TV 24-inch with the best price of only rupees 5,000 with 1 year warranty. 32-inch of rupees 7,300 only. Android Smart TV of 40-inch, 45-inch and 55-inch at the lowest price. On special offer in inverter battery, luminous and inverter battery with solar, iron and steel bed with an affordable price. For more details, kindly contact 8812053818, 936563272 or 8638198316. Cedar Electronic Shop located at Bokulia Difu Road, 782482 Karbi Anglong, Assam. Ganj Shopping Mall is a Gulf of Assam Enterprise and the Hill Areas Department. A glorious 1 year now. Here's everything you need: groceries and household supplies, cosmetics, personal care and skincare essentials, appliances and electronics, stationery, men's and women's clothing along with tribal clothing. Also a huge Durga Puja offer on Swati brand, an offer you cannot refuse. Ganj Shopping Mall, Difu Manja Road, Manja Industrial Complex, 782461, Manja, Karbi Anglong, Assam. Chloride Unisex Beauty Parlor hinben Warsai Kimi Kipipon. Lasi Lasonawar Saikimi along Ninghangatum Ali Chuan Dunikha. Warsai Kimi, Laki Chiklu Jontro Pan Kapamala Siki Piponji. Lasi Apor Panhok Hipin Pen Chloride Unisex Beauty Parlor along Patibok Damignon, Rong Parpi, Rong Berot, near Iron Bridge, Dipu Karbi Anglong. Lasi Lan Suseka Chinile Thojia Pan Laswa number 600-121-3664 along Humriknon. Simonjir Children Park cum picnic spot, a place to visit for sure. The park is filled with eye-catching flowers, some medicinal plants and nursery. A perfect place for your children and family. For more queries, please contact 91014-33731, 93652-07012. Simonjir Children Park, Chirikangnet, Ward number 4, Depot, Karbi Anglong.
wang ikta electronic ahormu nang litum ador kijum hek pen longpon ikji lase apor pacheton dun pen warsai kemi chu endun iksana nang litum longpon ikji lake fridge along abrain LG Samsung Sony Whirlpool Haier TV along abrain dolake LG Samsung BPL Akai washing machine abrain lake Samsung LG Haier lapen ke tu thulang plastic chair table steel lapen plywood furniture lapen ke solar inverter da longpon ikji lasinang litum na humri ignon Asok Prasad Chateri Bukulia Electronic and Electrical Akulat Bukulia Main Market Karbi Anglong Assam. Chloride Beauty Salon Unisex is opening its door for 6-month crash course on beautician and Katha. Interested person may kindly come and contact Chloride Beauty Salon Unisex near Iron Bridge, Rongporbi Road, Dipu, Karbi Anglong. Document requirements are recent photograph, voter ID and caste certificate. Dihina mobi puthot birta along wangtulo West Karbi Anglong ki parlo Amri constituency umsuai IB along pre-inquiry siani or party hills leader conference chihek pen APHLC pen mai pado pusinilituma pirang ke pen kan news along birta nang pele all party hills leader conference ame pujai kathar lapen arya sangho tum song amai long chitong dunsi song kapang tangji apan rolling stone apan maipu pole stand apan dun maipu Leonard Timung apan rapchun bang Welborn Teronapan Chome Junbang Karlin Teronapan Lamjai Sarpo Alin Drawing Tiapan Dihin Rebang Lapen Ten Brinson Senarapan Sai Hem Chunbang Angparta Bang Krikithom Bang Pubang Priapan Sai Klem Bang Puar Pupatesi APHLC Hawarasong Kimi Sengpon Munit atum aning arong lo dak la APHLC alam kachini apot atema itu APHLC puloten itu ke la 6 schedule ateng pen kampe klempek nang yi yala high court ta order pilo pen angding pihini angding so troxia teng pen council election kapedu la pen council election a voter list ka salam la law salam bek nang yi po high court ta order pilo la pen 6 schedule long da pu etlo ajirding pik lo ha 19 farukri sir kepra phokepra trok aning kan si petang det nei setan non anta salam thekte det la pen la non ke do a EMCM minister MP tung kapheri chi thu amer army chi thuri wai la pu abisar kapheri la tung komar phanong kapheri thulo ne lata kamatha tha sum thu krung high court order do tang det constitution long order do tang det le pisi kapheri na langma abinong ke karbi atom phan la inglong so tum phan akime claim hai he po bang claiming tung ti la po la sika kapheri ta li la tu inglong so tum phan akime claiming tung ti la po la si Ako nonte ako arju thulang lelo je isia tarik pen ke panchayat ta biji pusita panchayat ta lata constitution long si pudet lo article 243 m long si pudet lo panchayat ke schedule area ar loke belong le pusi athema hada ki belong le theke article 243 clause d along pulo halada je nangtum panchayat ke karbiatum chomang ba inglo so tu an amethang a panchayat durep Cumang atunge rang dorbar snong dolo, garu atunge aking nokma dolo, karbi atunge lake servan kep dolo, habilong ria mei dolo, pinpoa mei dolo, lapen ke na ringman aga tumta dolo, kuki tumta tulsong waisa dolo, dimasa tumta salayaro dolo, lahe hui si pedo nang yipusi constitutional longki. Silong rong supia long tok lang kecalia thare lapen samia tumaphan kecali ke doa boha prabjin pen warsai nang pinangji pusi silong ke pen Karbi Anglong Autonomous Council CM tiliram rohangaphan ke hang pado Silong ke atum abatai kaningri kaning lak padikri mapi non malam Silong Karbi Bhawan mate hostel ki kimjia phan sai deng ponlo Silong tok lang kecalia thare samia tum dihin ke doa tum kali tok lang kecali jia phan sik ke do bor ibor achot CM Tuliram Rohang Lapen MP Horen Singh Be Alang Litum Silong along Karbi Hostel Akimi Keselam ke Mesenlo Laso Hostel Aporateng Pen Patang Sedak Nang Jipusi KSA Silong Ame Pupen CEM MP Apan Tuar Tulang
Karbi prime time mangkela pon sekang ton pekla dume thakme kurwang tu.